Malo da se osvežim pre početka klipa. Ćao ljudi, Triki ovdje, dobrodošli u još jednu epizodu Triki škola basketa. Kad će Triki Spider, kako se radi Spider, daj pokaži nam i da li je u stvari Spider toliko korisna vežba i da li nečemu uopšte služi. Ja mislim iskreno da Spider je u stvari dosta korisna vežba, zato što dok radite Spider, sve zavisi kako radite Spider. Na primjer, centrima ne verujem da Spider bilo šta može da pomogne, zato što to nije vežba za njih, ali zato za playmakere i za backove je odlična zbog same tehnike, kako bi bili što brži na lopti, ako im pobegne lopta, da mogu brzo da je stignu i da odreaguju i da mogu da vode i da rade promene što niže, što je jako bitno, jer odbranu jednostavno mrzi, to je teško je da se izbalansira ako napadač napada sa jako niskim vođenjem i radi jako niske trikove i dok radiš tako jako niske trikove možeš jako lako da slomiš odbrani noge. Baš zbog tih stvari ja mislim da je Spider baš korisna vežba, a sad ću vam pokazati kako ja vežbam Spider i kako vi treba da vežbate Spider. Pa da krenemo. Za početak, kada krenete da vežbate Spidera, nemojte da žurite. Nemojte da krećete od krova ka temelju, nego od temelja ka krovu, što znači polako. Uzmite loptu i prvo pokušavajte da se fokusirate, da tapkate leva, desna, leva, desna, leva, desna. I tako par puta. I to lagano, ne morate uopšte divljačka on drrrrrrr. Znači, kada tapkate leva, desna, kada se naviknete na to neizmenično vođenje, spustite se u stav, to jest u polučučanj, jer to je pozicija kako želite da zauzmete kada radite Spidere. Tako da samim tim jačate i butne mišiće, jer stojite u stavu i peći će vas i kolena i butine sigurno. Pofokusirajte se da tapkate konstantno između nogu, znači tačno ispod vas. Znači idemo sa laganim vođenjem. 1, 2. Čim tapnete, ako prvo tapnete sa levom, odmah brzo prebacujete ruku levu iza leđa, jer će vas tu dočekati sledeće tapkanje. I tako, kako tapnete sa rukom, tako brzo idete na drugu stranu, u zavisnosti da li ste tapnuli ispred vas ili iza leđa. Tako da, ako tapnete ispred vas, leva, desna, čim sa desnom idete ka lopti, sa levom idete iza leđa. Ta, odmah leva napred, čim dodirnete sa levom iza vas loptu. Pao. I neizmenično uhvatite ritam jedan i onda samo 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. I slobodno pomerite noge napred, nazad, ako vam je tako lakše da tapkate loptu, jer kasnije poenta je da što brže radite Spider. Zato vam kažem prvo polako radite, a kasnije ubrzavajte. I kasnije također, kao što i možete da vidite, što sam ja pokazao primjerima, pokušajte da radite Spider dok se okrećete u krug u isto vreme, znači radite Spider i okrećete se u krug i također radite Spider i krećete se napred, nazad. Znači idete, nemam pojma, od jedne strane terena do druge strane terena i nazad. I tako par dužina, sve zavisi koliko vi vama odredite za Spider, jer sad ne znam koliko zna Spidera da radi od vas. Uglavnom, Spider je koristan zato što radite noge, jer ste non stop u čučnju, onda radite na brzini, zato što nikad ne znate kad će vam lopta pobeći. Možete slučajno da je zakačite za šorc, da je pogrešno uhvatite, tapnete, da vam pobegne lopta, da čak i stopalo pogodite, što se mnogo često dešava, ili ako radite neku promenu, uradite pogrešno pa vam beže lopta. Jako je bitno da imate tu brzinu sa rukom, da možete jako brzo da odreagujete, da bukvalno vratite tu loptu i da nastavite dalje sa vašim napadom kako vam odbrana ne bi ukrala. Zato je Spider isto bitan. I zato vam kažem da kad usavršite taj ritam, to tapkanje lopte, Spider, levo, desno, levo, desno, levo, desno, onda ubrzavajte. Znači, dajte sve od sebe i radite bukvalno dok vas ruke i noge ne zabole. Jer puno ćete grešiti ovde i ja i dan danas grešim. Ko uspe minut da uradi? Ljudi, ko uspe minut Spidera u punoj snazi da uradi i brzini?
svaka mu čast, ali stvarno. Zato vam kažem, Spider nije toliko lako koliko izgleda, ali jako je korisno zato što nisko vodite, konstantno vam je nisko lopta, jer morate na dok ide leva, desna, leva, desna, leva, desna, leva, desna. Lopta ne može da vam odskoči jako visoko, zato što jednostavno i vi ne dozvoljavate, jer onda nećete uraditi Spider kako treba. Tako da, samo se fokusirajte da ste u stavu i da imate taj ritam leva, desna, leva, desna, leva, desna, bukvalno samo u glavi to zacrtajte, to vođenje, govorite sebi u glavi leva, desna, leva, desna, leva, desna, leva, desna i onda ćete lakše uklavirati Spider. A kad se zdate na kraju, kad skontate sve i celu foru i kad ojačate i kad steknete to znanje Spidera, jednostavno kad usavršite ovaj drill, tada se fokusirajte na što brže tapkanje. I tu idite bam, 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 bam. I kad radite što brže tapkanje, morat će noge da vam idu napred, nazad, napred, nazad, napred, nazad, napred, nazad. Zato što jednostavno nećete moći da stojite u mjestu zbog same brzine, jer tada nećete baš toliko dobro moći da iskontrolišete loptu, da tapkate u sredini. Zato, za početak, krenite sa laganim vođenjem, leva, desna, u stavu i onda pozadje, leva, desna, napred, leva, desna, pozadje, leva, desna. Kasnije ubrzavajte, lagano, onda vežbajte u krug, Spider, onda vežbajte dok se krećete po terenu, ulici, gde god i kasnije izrokajte najjače moguće Spider koliko god brzo možete. Tako da ljudi, ako vam se svidjelo ovo, obavezno like, share, subscribe i vidimo se ljudi moji u nekoj drugoj epizodi. Ćao!